nongeye kubasuhuza ndetse no kubaha ikaze mwe mwese mukurikiranye cyane Umutsindo TV yabari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Tunabashimira uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Uyu akaba ari umwanya w'amakuru agezweho rero kuri uyu wa mbere tariki ya 30 Nzeri 2024. Amakuru rero yacu reka tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko ibitero bya Amerika byahitanye abarwanyi ba Kisilamu abarenga 30 muri Syria. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri iki cyumweru cyatangaje ko cyagabye ibitero muri Syria ku ngabo rero za leta ya Kisilamu zifitanye isano n'umutwe wa Al-Qaeda. Ibyo bitero byahitanye abarwanyi 37 nk'uko byemezwa n'ubuyobozi rero bukuru bw'ingabo za Amerika. Amerika rero ivuga ko ibyo bitero byagabwe mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Syria ku wa kabiri rero bigamije umuyobozi w'umutwe wa Al-Sadin ufitanye imikoranire na Al-Qaeda n'abandi rero 8 Amerika ishinja kuyobora ibikorwa by'intambara rero muri uyu mutwe. Ubuyobozi rero bw'ingabo za Amerika kandi bwatangaje ko bwagabye ikindi gitero gikomeye tariki ya 16 z'uku kwezi mu kigo cyitorezwamo abarwanyi ba leta ya Kisilamu ahantu yihishe rero muri Syria rwagati. Iki gitero rero cyahitanye abantu 28 harimo abayobozi bane bo muri Syria. Itangazo rero ryasohowe n'igisirikare cya Amerika rishyira ahagaragara iby'ibi bitero byombi ryemeza ko byashegeshe ibikorwa by'umutwe w'iterabwoba wa leta rero ya Kisilamu ISIS. Leta rero Zunze Ubumwe za Amerika zifite ingabo 900 muri Syria hamwe n'abandi barwanyi batazwi umubare bagerageza rero gukumira umutwe wa leta ya Kisilamu ISIS ngo utongera kuzanzamuka. Amakuru rero yacu reka tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko Israel ivuga ko yishe undi muyobozi wa Hezbollah mu nkengero rero za Beirut. Israel iravuga ko yishe undi muyobozi mukuru w'umutwe wa Hezbollah ufatwa rero nk'uwiterabwoba n'ibihugu bitandukanye mu gitero cy'indege mu nkengero za Beirut. Igisirikare rero cyavuze ko Nabirika w'umuyobozi wungirije w'inama nkuru ya Hezbollah yiciwe mu gitero cy'indege kuwa gatandatu. Nabisobanuro rero byatanzwe na Hezbollah nk'uko rero amakuru abivuga. Mu byumweru rero bibiri bishize abayobozi benshi bo mu mutwe ushyigikiwe na Iran bamaze kwicirwa mu bitero bya Israel. Kuwa gatandatu rero umuyobozi w'uyu mutwe wa Hezbollah Hassan Nasrallah wiciwe i Beirut. Hezbollah rero ifatwa nk'umutwe w'iterabwoba n'ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubudage ndetse n'ibindi bihugu. Makuru rero yacu reka tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko umugore yakubise umugabo we umuhini bapfuye igitoki akamwambura ubuzima. Umugabo rero witwa Vincent Nirameba wo mu gihugu cy'u Burundi yapfuye nyuma rero yo gukubitwa n'umugore we umuhini rero amuziza igitoki. Ibi byabaye rero mu ijoro ryo kuwa 25 Nzeri mu mudugudu rero wa Gahise muri komini Butangazwa mu ntara rero ya Kayanza mu majyaruguru y'iki gihugu. Umuyobozi rero wibanze wemeje aya makuru yasabye abaturage kubana neza no kutihanira mu gihe habaye amakimbirane. Ukekawe rero iki cyaha yatawe muri yombi na polisi. Impamvu rero y'uru rugomo rwavuye mu rupfu n'amakimbirane yo mu miryango nk'uko abaturanyi baba bashakanye babitangaza ngo rero uyu mugore yishe umugabo we amuziza kugurisha urutoki. Abaturanyi rero batabaye iryo joro bagize bati intonganya zahise zitangira. Umugore akubita umugabo we umuhini mu mutwe. Vincent rero Nirameba yahise ata ubwenge. Uyu mugabo rero yahise ajyanwa mu bitaro bya Busema muri iryo joro. Bukeye rero kuwa 4 yapfiriye mu nzira muri kimwe rero mu bigo nderabuzima i Bujumbura nk'uko rero abagize umuryango we babitangaza. Nk'uko rero amakuru y'i Burundi abitangaza ngo abaturage habuze gato ngo bihanire uyu mugore iyo hataba abapolisi batabaye. Umwe rero mu bayobozi bibanze bemeje aya makuru yongeyeho ko hateganyijwe inama y'umutekano yibutsa abashakanye kubana mu mahoro. Vincent rero Nirameba asize abana 5 n'umupfakazi rero wabaye umwicanyi. Ukekwaho rero iki cyaha Beatrice Yamuremye yatawe muri yombi n'abapolisi kuri ubu akaba afungiwe kuri kasho ya sitasiyo rero ya polisi ya Butangazwa aho agomba rero kuburanishwa kuri iki cyaha cy'ubwicanyi.
nshuti rero zacu nadusubikiye amakuru yacu, nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho byihuse. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash, naho ubutaha. Ciao ciao.